Holy Cross School adungalong ahiring tangrak pen bas kacingko ajok inut adi malong amat apran kedam. Sarthikram sarong atwar ka hino ajok raratum kisung nang. School hemalong han an kitunatum lang sumipi bloke parlo ang kang an rong nogor IP school aklamalong mai pi kang nipon. Usuka bahanya dorsu HS School Unit Kisengpon. Aprang si birta kilang rado anaphan kardom pajero kardom non birta thanje bangsa mi ujang terang pi non arju iktha birtang tompe. Pai kuni ni pai puarni Dimapur pen nagaung ka chilinga basko pai kilang no ajok Holy Cross School adungalong ahiring tangrak pen kachingko ajok inut apran kedamna. Registration number AS02 DC 3204 ahiring tangrak pen kacutik kia sok adimalong amat inut apran kedamna lapen labang so abasalong kacet habdunatum ahiring tangrak pen areng ahu kisu. Labang sobas kapaprap uajoksi la sobas kacingkoy bonta bus driver abang kang rigang rang pen le bus ke vekali pusi la sobas along kacet habdona tumpen pacini pon মোরা বলে যাব তো গাড়ি তো আপনি মানে রিজার্ভ হইছে না ভাড়া না ভাড়া আছে কিমান জন মানুহ মান আছে গাড়িৰ ভিতৰত সিট কেপাসিটি পুৰা ফুল হৈছে ন এটা মানুহ মৰিছিল নেকি এজন মৰিছিল ন এতিয়া কি ক'ব গাড়ীটো বহুত স্পীডকে আহিছিল নেকি স্পীডত আহিছে নহ'লে বা ড্ৰাইভাৰটো বনি গ'ল নহ'লে বেলেগ কোনো গাড়ী চাড়ী একোৱে নাছিলে ড্ৰাইভাৰটো কিবা নিচা কৰিছে নেকি নাই তাত পৰা ডিমাপুৰ পৰা আহোঁতেও স্পীডত আহিছিল নেকি নাই সেইফালে বেয়া ৰাস্তা Bangsolong bukulia rai komsai kiatum la sobirta arjulong sitong sikot pena dimaklong palidong si jepari dengpon. Volong komaji ben Rajesh Ronghang karubilong ria birta. Lumbajong MSC constituency ke parlo diparong supipen kahilu kilometer ke thom andolang. Sarthikram sarong ke isi ben kaching thora sai ke deng pon pe darajok la sorong dipu arong supiang kang dudun kokta piniar nianta pa phidun hupasong si manderlo. La sorong araratum jesemet kisungki towar ke hinopen sungponang. Towar ke hinopi ke jok barla por hutlu pulutangti bike scooty lapen muni datumanta kachehila jia phananta uni. Sarthikram sarong towar ke hinopen klimso maratum aphan tok lang kapacharli dunjia phan school ahem kedam kewang jia phan anta sungpikan lasike isi tumpen prapjin pen towar nang silam pivek tha pusi Sarthikram sa nimaria tumpen kachuning ripon Lapian ada ni tumrang school sistem teacher tum sistem kewan posto ikut. Alih jang no perlu tialang tum sistem asindel tu block at pola sansi bang mandi. Inge dak nang le rock sistem lang cing koi anta ring ta school ta. Lasola man ni tum sistem lo tu war bang ni tum sana na mana ke. Bang so kalau infane nang claim di pon nang ko si pui po perlu ni tumrang manta lang sung itu ko. Hak sistem ni tumrang manta lasola nang pali pan Isilamor jing tulang la kedam ta election por hud hadi la bur ki churek ha du pipila lam chak chipi kang latum ke nang pipo ko he nang pipo ko silang tak bang pilo stame nang eda le nan ta tela nang ni tuma hin pen nang la lumba jong ya mi sing dini timung apan ko pila ko jing nang nitum wa nang tinang di tuma mate oh nang galang ni pan nilit dum ka tuning ri bang ta la lo tuni timung hai nang da tuwar bang nang di bek nang ji la bang ni tum ki sum nai lo nang tuwar im ke lang ta lo la so ni bang ni tum hana ko ala ko ni tum marong ke
han ka jor ka tulang tum kan kiring tum sikong mati di ani bang si sutwar jelat ik han ka jor ka tulang lo han jor kire sutwar ba ni senai yala dak ni itu sal thai kam sarong along jate ni tum sia kostok ki khangyang ha jate school usumar ben cheng lok ke dam ke bang jate udang monang dipu kan kahlu kali dipu kan kilometer komat kahlu ke kita men itu hanon puta me dolo lang da problem lo la penon tua da problem lo tua da ningkan ke thama prang iji school tu sal thai kam sarong jate black cooking nang tipu tu along nang thok roi manon puta nang thok de mana la sor lok nang thok roi mala pu dikko Nasi laso budak bangke di tuh bangke, komasi ya kontraktor mah komasi lah bangsa akam kekle mah komasi besar malah bangke nang itu kiri ya por nang lirok. Nasi nang itu mah media hoi betul nang kirap nang kulap. Rongkang tu mesti kecil lagi. Dopi lo dake, sal hekram sa, longkam tisu, burat tisu, rong waisong, and rong sampi, marli langsu, gidasrom, mana dak rong trip pot frog do. Dia kilometer long yang situ non black to nang pilo bener lah ke rong trip pot sokara tapi nana aku bida dulu School hem han an kitu natum langsumi pi blok ke parlo angkang an rong nogor IP school klamalong mai pi kapaman pon bangso mayalong mai phu bisnuing hi chephem phu pon mayalong kachetong dun langsumi pi blok angkang ke parlo school hem han an kitu natum a branch do an chitong si mai RDP pon Bangsolong alang lito mapan school hemalong han an kitunanam jiklua bay nong kipi pedet aputhak jethan chimumpon. Lapen kedam tangan ingkang setami alang litum Guwahati Dispuralong setami alang litum pen sodak pen cisong ponlo. Lasi han an kitun kedang kacepaduk pen jongsi aciklua bay nong nang pipi poloti nilitum kusongsi ki klem kedam thek jilang. Lapen kusongsi nilitum kereng unpo. Lasi nilitum apan prap jin pen aciklua bay nong setami anam nang pabat ponang ji. Lapen nilitum school hemalong han an kacutuna tum jongsi Guwahati High Court along kes dokok anki kumatlo nilitum apan nang kelang jariji. Lasila puston ke nilitum sitami ning duglo lapen ke wang jelang arni sitami nilitum aphana ciklo bainong nang pabat pon vek nang ji lapen non sitami nilitum case file cedan pon bom lang pusi bang so mayalong cethan cimum pon new sabit tung phan kardom chipila kardom pini nilitum dak pini same langso mipi dak langso mipi ken rong nogor akene taho community hulong nilitum pini langsung mipi ni malitum phan kacepake nilitum kisung ki boy alam the pini cithan cimum nang pusialang litum phan nilitum dak kewang ike lasi nilitum ke non ko ha 2005 pen non an nilitum ki claim ki dam pen pini an ke nilitum ta asapso kicun pon awar side lo la soposi pini bangke ni malitum ta isi alam chak mate final lason nilitum pini naka cithan mate naka cimum phan sikiba setala si nilitum pini isi pini langsung mipian ni malitum ta kimang hupen hapu haura khalong ta asapso meeting bikok hala tumbang ta alap asapso nilitum pen asapso nang kacebhag dunia son sido la si halason ke manghuri no nang cebhag dunang ne registration ki kurit ke ni tum Karbi Anglong ke isibe all Karbi Anglong sis registration kuriwek la si hal hai tum long ke registration ta ve la si hala tum long kacingui dun bang ke nang litum masap kas kisung dokok ji la si nona bang ke ni litum hai kurta kuri bomlo la si 100% pen ke itum 90% ke nilitum ke kladak pen chinilo la pen non ni marlitum ta documents ko pinine nang litum nakithan la hai documents nang litum prabjin pen nilitum dak dongka mokam head officer nang litum prabjin pen non alom bitro nang litum nang chithon nai la pen nang litum la haile nang thon thep plote nang luta sapsu ki sung do cheji moke dorma ki bat po hang jo sita chokche mola hai kut ki kuritum bangke dorma ki bat bangke dam soipo kuri re tum ke la sarkar pen ko an manang ki la an sinalitum denglong chot pupusi nalitum phani marlitum phanta na chuning rilo lasi la son kilu tipalu nang nelo kaprek long kenalitum dam tabri nilitum 2005 pen nitum sia office do la penilitum sia rong ki apen non ka ke chowai por ke nalitum manghu mangkram ri pusi ni malitum phan kado ke phana chuning ri sini lam thetelan sikang ala bang so documents pi documents ro ni kenang jila Karbi Anglong ta angkang pi la documents ke non ki hang bang ke la sono nilitum
certificate ke nilitum ke lahelo SMC long resolution nilitum phan ko ana nengkan pe nilitum kitundun kidangdun ba hala so resolution bang hala dak lamrai tok nai je la so aku ka phan ke pini la an dhorok atarik pensila phan engagement lo puson atarik hala so alam bang tok ponai la pela so resolution bang president secretary alam thedu nai pen istam hai hu theng nai sil istam hai hu la pen ke ako nilitum phan nang kipitu nai ke la ko la school ki dam hut pen ko ana por sa dak kicitong dam school on class fan ki dam hala so attendance adu nai la pen apor ka suti siki bang ko ana por pen siki suti siki bang la so attendance adu nai la soi pak nai la pen ke nilitum ki nai ke Aadhaar card pan card la pen ke voter ID passbook jeros kopi la pen ke do pulote ashram kata nai la pen ke islam kata nai la pen ke ako sanga kata nai piphan ma nilitum ke kiduk ki boy pusini litum ke sarkar rong ke chuni report la haya documents ke kinang sot la pene ki do pulote loka charli thek pin sitame class 5 certificate ke kinang sot la le ave pulote la bank ke sakuri ki kurita alewe det pola sini litum masterul ke la ana bosor ki claim ponon bank ni tum phane masterul son si bana ke dhuri pot la si 2005 pen ki tuna tum phan ke nona bank ke la tum phanta asapso akasu jodeng phla badim ke pipon nang popusi bangta ukil tumpen talam the AC jumesen nang thanpon la sini tum phata forget asakuri son ki long ponai phan sini tum takabor i la sin non ki chenga bangke ni tum phan la dormaha nang ke pabat abangsi paphang cheji la penke la so phi bangke ako chi song thu phit poje ni tum phan forget asakuri sita nang pipon nang popusi permanent nang kuri pon nang popusi alangli tum ukil tum tani tum phan nang rap dun po nang tum sung ong lo pusi alangli tum ni tum phan lam the nang cha nang pi sila an sini lam ta kang ton kardon nang litum office ko na po main tini nilitum ke office ke dong kam ramrong pi hospital aru association ke nang litum association ke hada ke association bang ke la puhelo emid demil pusi doko emid demil ku emid demil office pu ko logote hala hiri number bang ke register number ke 2606 Asong aruarim kapang tang ponpen longri long pata farman karjap thipen kache song pon thek ja phanpura prek ja matimalong regional committee branch committee college unit lapen school unit ke seng patu ponlo songsi pini le thota bukulia rong supia long kidu rd ke donai toklang ke charlia hemtun bahania dorso hs school alongta school unit ke seng padu pon Usuka Bukulia Regional Committee Maipu Subhas Kiling Kachari Pona Mayalong Usuka Teripia Maya Maipu Bibi Sonteron Kong Chunbang Jintu Hajarika Tum Chetongdon Pinang Anching Waiching Side the P Harlong Bitimung Pan Maipu Lapen Jirlong Crop Han Chunbangar Pupek Tonsi Ingtang Kringpen Usuka Bahania Darso HS School Unit Sengpon Lasong si labang so Mayalong Kevang Jilangarni Karbiang Longarlu Sonsuri Kisungi Boy Jesemet Per Toklang Choklem chodam lapen adu ya hoya puthak arjap thipen kache song pon je phan je parai pon সন্মিলিত কাৰ্বি আংলং জিলা ছাত্ৰ পৰিষদ চমুকৈ উচ্চুকা সংগঠনৰ ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যে আমি আঞ্চলিক সমিতি শাখা সমিতি মহাবিদ্যালয় গোট আৰু বিদ্যালয় গোট গঠন কৰা হৈছে আজিও আমি বকুলীয়া চহৰৰ আগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান বাহনী আদৰ্শ হাই ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত আমি স্কুল ইউনিট গঠন কৰা হৈছে ইয়াৰ হাৰলংবি তিমুঙ সভাপতি আৰু জিৰলং ক্ৰক সম্পাদক হিচাপে লৈ আমি শক্তিশালী স্কুল ইউনিট গঠন কৰা হৈছে আৰু সভাত আগন্তুক দিনবোৰৰ কাৰ্বি আংলং জিলা বিভিন্ন সমস্যা জড়িত সমস্যা আমি নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে বা আপোচবিন সংগ্ৰাম কৰিবৰ কাৰণে আজি এই সভাত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে Pinya Birta Lansi Kangtonlo Kardom